اسطنبول هجمارك جه کسایتین دیار ین عرب و کرد لحد جویان و ورکشوپک درباره دوشکرنا دستلات د سوریه سفروج دا بودو بیش کرن. او ورکشوپ جالی اوفیس برلینه یا انا کسی و ناواندا اوروپی بولی کلین کردی هاتا آمده کرن دوی ورکشوپه دا کسایتین نافدار ین اپوزیسیون سوری و نونرین انا کسی و شاندین تایبت ین روسیا سوریه ین ولاتین آلمانیا بریتانیا کانادا، فرانسا، دانمارک بشدار بود. هر وها اندام دسته بلند یا دانستاندن جنیف یا اپوزیسیون سوریه و سروک ائتلاف اجتماعی انس عبدجی تبلی ورکشوپ بونه. هاجی اندام کمیته پیوندی در و یا انکس سیامان حاجو بریا سکای و مرایج برلینه دم باش بر سیامان کسایتین به باندورین عرب دوی ورکشوپه دا آمده بون اپوزیسیون لسر نرین خویا دربار ماف کردان یانجی نرین هاتنا گوهرتن آنجی وکی برنه. أول شيء بشي ما تشكر جبر أنزانين هناك زحمتي ما بريك بريا عربيرة يا أنزانين دانستارني جنيف هبالي ما اندامتي أخوة جميلة عندن جبر من كاري وعمدك بكن دخوا زي ما بيك نتاني وما تخواست كسنا بريك بريا عربي كسي خودي بريار أموانا كيرا بونن ومشروعين جمعنا اجتماعي بارا گفتگو بكن وهجمارك المظن هاتن كسيرك بريا عربي كسي خودي بريار وما گفتگو كر چاوا امتكارن بيشا روجي دا سوري دستلاتي هفتار بكن ونزانين نشبوي هفتار كرنا دستلاتي قالك ريحانا يك جي كاري فدرالي بي يك جي كاري نافنديا إداري بي يعني نافنديا سياسي وهرسي مجاريها ما گفتگو كر كسم هاتون أوروبي جوار دانا خويا كرن باش بريسيا من دربار نافنديا دستلات لمركزيات دا چه تبوتو بيش کرن عرب دوی باوری دانه اون چه تفاضل وقتی کرد چه دویژن گفتگو چه نباره و برای وقت چه أخام حموش دوی باوریه دبون دوی دستلات وری هفتار کرن چه نابه دستلات نافندی به و امنك هانا هفتوش بوي امبريارا بستين براستين اف ورشابي شيبو قو امريك بريا عربيرا ديكن مدخست ام جوارا بدنا خويا كرن چري هانا دستلاتي هفتار بكي و تشتي جمارا باكيش بو بهتر جوا كسي حاضر بون دوي بهوريه دبون بو براستي دستلات شينا بينا تندي بي و هریم سوری حکه چه ببین ویگلک دستیلات دستیوان اکی دبی افده خوازه منجی سر مسئله فدرالی اونزانی رکبری عربی بله زور سپاس اندام کمیته پیوند